Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwithi ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu uThibela oyigidangoma likaKhuzani. Naye ugcine elitholile inceba lokuthi egahle lapha na kumthandeni. Ubhale kanjena ke enkundleni yokuxhumana uthe engabe ulindwe ukutshelwa ngubani ukuthi uhlulwa ukucula. Angazi uhlezi ukhala ngokuthi kusebusuku ngoba izolo bekade kusemini izwi lishone ebidonodoni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ngizokudedelela iclip ke lapha na igcwame lisha lapho khona kade licula khona ulive. Imi kanjalo ke indaba lapha na wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela ugcinezele subscribe, ugcinezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo enje. Uye kwakhumisa mephaki njula nomfazi, wakhumisa mephaki njula nomfazi.